Hey! Do! Hey! Abaduteguriye Evil Dead na Don't Breathe hakurino bahise The Grudge. Hey! Ngiyo ndayibahaye murya so musavuge ngo iki nyagasani hakurino hari inzu igurishwa urebe filime ukuntu ibintu bigenda gahura kode hari wa command hari umuntu uri mu rugora yemwe. Hey! Abateguye Don't Breathe na Evil Dead murazizi iyi ni hora hari uwinjiye mu nzu tangira kumva amajwi ati mbabarira. Hey! Hello? Nyagasani ko yakinjiye mu nzu iyi azakurino muri lavabo sinzi lavabo iravibura. Sony Screen Games mwayibonye. This is Detective Muldoon. Uyu ni Detective Muldoon muvugana. Sir, something happened. Hari ikintu cyabaye. Uyu ni Spencer muvugana. Ku nzu 44 baravuga ngo iyo hari upfuye cyo kigira umujinya kandi ntabwo kijya kirekera. Nijiye muri iyi nzu ntuzigere winjira muri iriya nzu. Yaje gukurikirana ikirego urebe. Yesu Kristo. Hey! Umuvumo uravukanwa. Bisa nkaho tubonye undi. Dore umupfudo. Yewe. Do you think that the body we found is related? Yesu Kristo. Chewe! Hey! Iyo winjiye muri iriya nzu. I went to the house. Nagiye muri iriya nzu. Tayari. Police department. Kumbe. Muri ya nzu yagiyemo ni detective filime se ngiyo ndayibahereje murya sho. Me home. Mommy? Hari cyangwa cyano mu rugo. Mama, ni igiki? Chewe! Do! We need to leave. Dukeneye kugenda mwana we. Now. Nona. Batarajya kure. Chewe! Filime sinayibahereje. Kumbe hakurino ibi byose turabibona muri filime. Chewe! Toraga tumbagira ku gikuta wowe. Inyuma. Hey! Spencer muri dushe. Karaba. Ikiganza gicomoka mu mutwe. Chewe! The Grudge. Filime ndayibahereje dore ngiyo ngani mucuruzi. Ga mucuruzi.